philosophe Anna wango jangan Matu tago sonjora Aduna ngandanta ko matu yangora Aduna famanta ko matu yangora Whoa, matu sonjora hande kadi men hewti ko émission men arde décembre nga DJ Lamzo hiɗo gandi ɓe haare kadi salminama kala inde mum eno jooɗori eno wonirɗa haarayno hiɗon anndi Jama TV ɗe balɗe fof haɗi émission ji ɗi harami haali minen ɗaɓɓude ko woni langande noon joni wonama tout près par ce que woni ɗo e Dakar Colobane joni télé on ko Colobane ɗo woni en face monument Colobane si a nani noon monument hiɗande joni ko hakkude Dakar wonɗa sa wi wona Pikine walla wona Thiaro e fiya huuɗo ƴetta oto hara hino yombi moƴƴa hara hande noon ko en direct wonɗen Jama TV wandi aduna on ko ni yarata ko hande wela janggo metta salminen kadi wona régie réalisation wonɓe région da salminen fofo salminen kadi wona DJ Bella Joni kamɓe kadi hiɓe jooɗi ɓe darde Jama TV ko fi foof haara hiɗen andi garta ko numéro téléphone mais il faut que taw may daren hiɗon andi Soulbens kankani mo remis manda ananda hoore ma ko ancien combattant ko woni ancien combattant ancien rétro ancien parce que o musique ɗon ko watta haade hay min mi cikka mi jibinama on tan noon kono noon la andi ko no waɗi haray si c'est bon de wawi yawgol daren morceau arten ko plateau men arde 224 DJ Lamzo iɗon andi hande kadi ko samedi yombatade mayin régi si woni paari mato troto ko ñama kombo doto ko ñama hay goto watta ɗum haɗa o yi ko rétro ko noon sosoɓe ɓen e maninkaɓe ɓen e guerseɓe ɓen fof no himde ful gonga sosoɓe ɓen fule nanna fule na non anti anane non soso ko ɗum ɗon mais affaire on ko noon ko fonkogol langue mugon fonka pular mugon anden sa mitike a daari ko pullo ɓuuri ɗuɗugol e nder Afrique ko pullo ɓuuri ɗuɗugol ko portoɓe tum ɓuuri ɗuɗugol mais la andi kadi pullo no ɗuuɗi par ce que sa nani mi nana ɓe inna ɓawa ɗo pullo ko Éthiopie iwri iwi Éthiopie taari ha hewti Laguine te ɗon andi Laguine hande sa daari Fouta Diallo walla a daari Fouta ko ɓinta ɗo Masina walla a daari Fouta sa daari tawi ɗum fof ko fulɓe jeeyi ɗum noon par ce que joni a daari haade ɓe inna o ko ɓalejo walla o ko dana joni ko neɗɗo mo jangga ko o woni ɓalejo mais fo joni no fota terre ala o haray ko noon affaire ji ɗi yarata tous les samedi hiɗon andi émission arde 224 DJ Lamzo haade la waynugol c'est numéro téléphone o nebta affiche o mayin continue ambiance men total hande noon hande ko samedi koyen andu hande kadi ko hande faami haade salminen ɗon wona Moussa ɗon e Colobane salminen mo kan kadi fota wona seeɗa salminen ɗon kadi wona Grand Alpha ɗon e ñaari tali ɓe tamnima kadi fota wona seeɗa salmini noon daali kala jooɗoriɗo ñaari tali hino ndara Jama TV daali ko fi moom comme nane oya walli noon e ñande rek kala mo anndanɗa hoorema hiɗan mari publicité walla hiɗan mari comme ça concert ji walla hiɗan mari terre walla hiɗan mari place quoi faire sa ari ɗo Jama TV min wawa yaltingol ɗum ɗo jiɗi min gara min hollitira place ma on ara waɗa promotion ma tawa dal affaire on hara hino rewi lawol par ce que on waɗi hande sa daari wona ɓe yimɓe leydi sa daari kamɓe bus a yeeyi ɗo wona bitikaji ɗin buyno waɗa publié ɓe wali wala numéro ji téléphone par ce que onno a golla e woni ko gollo kadi accita e an kadi fino heɓira goɗɗum ko goɗɗum natta goɗɗum a faami ka haray minna DJ Bella ɗa andi kankadi o ko le 2 décembre woni anniversaire makko mon kankadi ɗo e Kennedy ɗo ɗum ko en face monument ɗo woni haray ko neñanden ko kankadi anniversaire makko ngo ɗo watta haray la in noon artiste jon ko surprise wonta haray mi ƴetta goɗɗo ko ligne manda kombo allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum Waaleykum salam. no wayi innene nge yettore nden ɗo nodda men on to min Dalanda Bari Dalanda jooɗiɗo Colobane. Dalanda Bari depuis Colobane
ko no yiɗa e émission DJ Lamzo 224 o no labano foti. ko hombo en bokkanta ɗum. Yo Allah ɓeydu. Amin amin amin. A faala ɗon no miji koye nan jeeyi kon. hombo mum falɗa hombo mum falɗa. A ɓuƴat telon seeɗa wawi famodirgol. Allo Allo oui. waaw ko hombo e musique mum falɗa. Wonno non Sayson Balde. l'enfant honno Na son morso hombo Sayson Balde be Sayson Balde Fadirandoy. ok ala problème sala jabi hiɗo kono hombo voilà régi haray salla jabi kankari mo joɗɗo e Colobane mo wadda min hokkede Sayfon min hokkede Sayfon Balde si Allah jabi haray ko noon o nodde ko 78 116 82 38 sanne noon kadi wona ɓe kundara ɓe moƴƴa wona seeɗa sanne noon kadi wona garal Lamine Touré kankadi samne mo foto wona seeɗa samne noon kadi wona prési ɓoy dunduji kankadi samne mo ɗon foto wona seeɗa samne wona Sidi Deweaji e Lamine e mumini ley konen sammine dal ɓe termese ɓen ha ɓe kundara ɓen dal ha ɓe maali wora ɓen ha ɓe sangi ɓen e ŋaccal hay goto e mum sammine noon kadi ɓe dugun tunni ɓen kadi ha laɓe ha dantari ha koramma ngayi sammine ɓe foto wona seeɗa haɗay si c'est bon régi may daren Bocar Ñela si a nani Bocar Ñela kankadi mo wadde ko laɓa ko fodɗi kankadi ko maali woni ko maɓɓe himaya idatilandi himaya kankadi haɗa ƴette goɗɗo ko ligne balaɗe gartugol e oɗon aɗo assalamu aleykum. Aleykum salam. No wayi ça va ina nen yettorde. Ça va bien. No wayi ina nen yetto hiɗo nodda men on to. Wa. Allo. Allo oui. Wa ko no yiɗa e émission article 224. Émission on no labba mo fou. Merci beaucoup. Sina hare meɗen faala ɗon son Sayfon goto. Son Sayfon goto. Hiɗa nodda men on to. Na? Hiɗa nodda men on to. Meɗen nodda on Medina ri ko mbiyen. Medina. Eyi. Ala probléme so Allah jaɓi mokkede Sayfon nani. Awa. Ala probléme mokkede Sayfon. Merci beaucoup Régi si c'est mandaren Mr Bocar Ñela arte ngo plateau men adi 224 DJ Lamzo. Voilà. Ko ceerno wiiji kankadi vraiment ko watta kon no labano foti sa ndaari o morto makko ɗo hay Sayfon Balde waɗimo remercier kono noon andi hunde nden kala nde waɗɗa nden sino laaɓa jaraɗa ennugo DJ jo teganam morceau an walla teganat non o ɗum noon ko DJ jo hoore mum teganta hoore mum par ce que ko weli kon no weli haɗa ƴette goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum. Ok voilà haray hiɗon gandi ko noon affaire on daali salminen ɗon daal wona ɓe ley fita ɓen foto na seeɗa ɗon wona lamrana ley fita astulama ley fita kanga samnemo foto na seeɗa e ɗon e estiraɓe a weele bingo waɗa ɗum kam kam samminenmo foto wona seeɗa samminen daal ɓe ayguel ɓe ley fita ɓen fof en accala hay goto e mum samminen ɗon kadi wona ɓe Hadja Binta Balde Colobane kadi sisa bon ƴette goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum. Allo assalamu aleykum. Waaleykum salam. No wayi inde nden yettone eɗo nodda men on to. Colobane. Depuis Colobane. Eyi. Ko on no yiɗa e émission artiste 220 DJ Lamzo. Télé on ko artiste ɗo moɗon honto e monument. Ko monument ɗo télé o woni ko takko ko woni ɗon Colobane ɗon juste ko ɗon o woni. Awa. Ni ok hay ɗum no koye mi anda. Ni ila reni monument on. Ok voilà merci haray ko noon ko fi a andu a nodde landuɗa ko honto télé himo ɗo e Colobane ko takko monument Colobane o woni simi darke ni ara hilan hayni monument on ko ɗon Jama TV woni yeeyowo conci woni fembowo woni mécanicien jo woni tailleur kala falaɗo fi wallum publicité fi yo ɗum ɗo man o yaara heeso haray moyen nodrugol ko numéro cerveau walla nodda ko numéro DJ Lamzo ko 70 324 51 12 woni numéro on so woni komin faala mi yomi invité so woni noon a faala DJ Belin walla wona DJ Bilien yo invité
a nodday numéro cerveau on ɓe wawama ƴettugol ma ɗon ɓe jonnama numéro ji maɓɓe ɗin par ce que aduna on ko noon yarata ko hande wela janggo metta haray maydaren ɗen torano morto sayphone arten ko plateau mi addi 224 hiɗande ɓerde yanden ka sis voilà haray ɓernanden fenanilam fenanilan no sayphone ɗum ɗo noon ko gonga ma ko nani par ce que a hiiɗe goɗɗo goo haroni ko hiiɗama harani ko jokkirma ko succès ma walla beuse ma walla ɗum ɗo ma dal kala deɗ mo jokko wata hiɗugo jokku dal hiɗɗo ma sela weloma on daali a faami ka min daali ko hiɗɗo lango mi jokkata mi sela welowo lang on quoi ay ka walla haare ko no woniri haare ka sabnen ɗon ɓe ñeññe riche ɓen fota wona seeɗa samine wona grand salu ɗon e ñeññere kamɓe ka saminen ɓe fota saminen ɗon kadi wona ɓe bandani ɓen ɓe ley konen ɓen kamɓe ka saminen ɓe fota wona seeɗa gacci hala e goto saminen ɗon kadi wona fatima grand yof kankadi samminama ɗon fota wona seeɗa ɓe grand yof ɓen kamɓe ka ɓe salminama saminen ɗon wona grand moussa depuis haadi allah kamɓe kadi samminaɓe fota wona seeɗa salmina wona sére madina wulali wona sére Dio Diallo wona prési Jammala Bari Bantingel kamɓe kadi salminaɓe fota wona seeɗa salminen daali kala wonno dagol émission addi 200 DJ Lamzo haray o nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 haray ko mingam on en direct Jama TV haray ƴetta goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo voilà haray ko no woniri hiɗon andi kono so noddi kadi on ɓuyta télé on seeɗa wawi famadirgol haray ɗon ko en direct won ɗon wona ko woy kon innon o nodda taw ala feƴƴugol ɗo so noddi men jettay on hande hila le 14 le 14 octobre voilà ƴetten goɗo kadi ko ligne allo assalamu aleykum Waaleykum salam. no wayi innenen yettoro nden a wonnon oɗo noon dande makko ne welde on ƴetta jot noon téléphone on jano wona fi on dargo téléphone ɗum ɗo sa noddi des fois a waɗi paga ɓe bloqué e numéro on te ɓe bloqué e numéro on hande kadi a wata ƴettutugol hande kadi so wona wola ƴetto jonna jano téléphone on on digi walla ko faala kon mais wannama ko faala kon par ce que koye télé wonɗa wona e radio wonɗa wona e radio ko suuduma wonɗa sa noddi on ɓe yi de ɓe coupéde ƴettu goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum Waaleykum salam. no wayi innenen ƴettoon ene nodda men on to Noddami Colobane eyi ok kon num falɗa ɗon to Sayphone ko sayphone eyi ok ala probléme ok to sayphone nani eyi ok ala probléme ok to sayphone merci waɗanmen mo joni ala probléme sallah jaɓi eyi ok voilà ko noon yarata haray régi si woni numéro on dogui des fois haray so a noddi laaɓiji ɗiɗi ɓe anditi numéro on tun haray batama ƴettugol ma numéro kala konde watere noddata numéro kala konde watere noddata haray ko noon yarata haray si c'est bon maydaren boy maydaren binet arten ko plateau men addi 224 DJ Lamzo ɓayɗa andi ko noon yarata
mala ila laba hay min dijalam laba nani sa dadu e ma laba tay ko taway ko ma jokka dum non voilà ko non yarata e do ngandi binet mali be mali goto gayne be mali be nabe bananaji do ngandi ka ta woli mala wala kundara te kundara mali fo c'est la famille ko gonga DJ Bella fami hare ko non woniri hare min non kadi ko hare jeten ko kadi ko ligne arte ngati allo assalamu alaikum allo wa assalamu alaikum allo meden nandema ko Cher Dansal song Cher Dansal hida no deme ngonto Medina ala problème ok me son Cher Dansal nani ok merci beaucoup voilà hare ko non yarata me ok son Cher Dansal nini kankadi mo de tourner Guinée hari himo pita mo wadi ton concert nini kadi mo doyo kadi labe wada ton concert ko non afeji di yara pedum kadi ko watta ko non hunde kala ko munyal ha Allah walla ma ko non yarta tay hande kadi menen kay me hewti do andu ko munyal e wakilare e wakilare torade doa mawbe ko non ari an hewti do hande ko non wonirta hare mandina non kadi tous les dimanches kadi eden tonga ex Alger club en face police 4e ido ngandi soirée 100% guinéen tous les dimanches tonga ex Alger club donc en face police 4e worbe ko 3000 rewbe yobata hay mbudu haray tous les dimanche are meden habbiyon haray kanon kanon mi anda non kandi vetere hombo burata welgo la ngandi non njano men jonna mo fitta arongo ala ngandi e ngallo DJ Bella men jonte fitta arongo ala de min ngole nefo mi anda haray ko noga la ngandi non le de on ti valide tout la ngandi le nefo wade valide ga haray min ko le 9 décembre wajete ngode kadi ko ligne allo assalamu alaikum allo oui ay digelam zone way jantung hamdulillah frère ay na wela no grand hida way wolgo ndey ndangoy billahi wallahi woli timina ko digelam zo no wallahi vraiment betandi kam hare lang ren no ma do en sumi yaani ton o kala problème no way o gamen ko zelel ma fara wata hen wa zelel ma ko mbo ko sal cartel ka no ko Grand Dakar Ibrahima Grand Dakar ay dina ko fi soir men mo le 2 décembre on ka deyta ok ala problème sala jab ala problème don dale me kete mortombo ok ala problème me kete selel ma merci beaucoup voilà hare ko no yaari dun don wallum publicité no arti ala jam en arwe dun don ko plateau me adi 224 lam city family donc andi kambe kadi fi mabbe fanda ka ko non affaire yarda mais non afeji din ko non ko sesere mais non le 2 décembre ayo ko non affaire yarda hare min non dal wana sorti sande longo lafa kambe kadi himaya longo lafa do ngandi kambe kadi ko didi wadi ko sere wodi e sorti sande longo lafa sere longo lafa no wodi e sorti sande longo lafa dum ko sukabe wadi association kambe kadi do be joddo e Dakar be wada affaire football e wada affaire de ballon kambe kadi be ni bientôt si Allah jabi be arebe jodo ko émission ati décembre ngadi jelam jo yido ngandi mardi je den e samedi mardi ko 22h30 ha 0h pile arrêté samedi non ko 14h30 ha e 15h30 ay ka haray ko non afeji di yarata haray kadi mayndareng morso boy cerniela te ngati dani non boy cerniela sa wori boy cerniela no pedin ko rewi don ko redo ha ko hewti do no pedin ko no wakili quoi si c'est bon main régie arte alors no way ça va day jang jantung alhamdulillah no welde indan nang ettona nodda men gonto ele noddan do e ñaar tali do e ñaari tali konno yiɗa émission on hande konno yiɗa e mon konno émission on no foti no laba kono men mergo be la fala ya wato na lan so hombo e mon falla voilà main continent malarte waaw no way ça va ida jam jantu ko songo non fala o fanko alga zayon song aka zayon wow ala problème o kare song aka zayon nani wala sabbi mo non ida nodda men gonto ida nodda men gonto songo ngalan sabbi mo de alga zayon ala problème c'est ala jabi ala problème merci Régie allo assalamu alaikum allo
Alors no way ça va ida jang? Jam bolo kay. No way ina nangi to ina nodda men on to. Mamadou depuis Guinée Bissau. depuis Guinée Bissau. Mamadou Guinée Bissau. Mamadou Guinée Bissau. Waaw. Aha ko honno mum falla do. Garan Dakar. Ha? Garan Dakar. Ko Garan Dakar wonda. Oui. Ok ko honno e morto be okata ma do. Émission on weli min darde mo émission go quoi no welde quoi. Merci beaucoup. Mi salmina ono fo Aha. Konakiri E Bissau foko gotum. Hidandi min darde do video so hidandi odo yukendo. ha Hidandi yukendo. Mi hokkuma on nani. Hidandi mo moƴƴa ga ko mo Guinée Bissau Bafata. voilà secteur Bafata. Bafata hidandi ɗon ga. Bafata secteur Sédhiou. Naka Bidiaw. Oui. Yeah man. Ay Yeah ka. man. Diga Bidiaw mi hokkede nani so Allah jaɓi. Ala probléme so Allah jaɓi. Oui mi andi mo. Ok merci beaucoup so Allah jaɓi mi hokkede nani jaram nani. Voilà kono yarta haray reji haray a nani ko woli kon ɗon acci continue ɗon haray ɗon andi ko noon Bissau ɓe nodday Conakry ɓe nodday ko noon haare boy ceeri ñeela wi kankadi mo wadde golle moƴƴe o waɗi fittirin kanko e Kimjo mo wadde kadi fittirin kanko e goɗɗo vraiment ko noon affaire o yarata andi so woni musique no wawa escalier woɓɓe no premier woɓɓe no deuxiéme woɓɓe no troisiéme woɓɓe no quatriéme joni noon mo deuxiéme on si jaɓal waddugo fitiri mo premier on to yaata il faut que mo deuxiéme o jippo tawta mo premier walla mo premier on ƴewa tawta mo deuxiéme on si affaire o yaara ko noon affaire o yarata haray waɗanan ɗon préparé yukendo makko question andi woodi ko son makko mo yaltini keto andi yukendo e sayfon ɓaddi fitiri mais no woodi question mo yaltini ko noon affaire yarata ƴetten goɗɗo go ligne allo assalamu aleykum voilà haray ko noon affaire o yarata hiɗa andi Bafata ɗum ko Guinée Bissau woni Kupentu Bafata ɗum kay ko Guinée Bissau woni haɗa ƴetten goɗɗo go ligne allo assalamu aleykum Salam. Wow. Naka mu? Na school frère. No way, hiɗa jang? Jantum martude. Goɗɗo go heno sonagol ma ɗon de ko mbono? On mi tawde ɗon jonde. Kono yiɗa émission o? Émission vraiment très joli ara wattanaɗo lore dole yalla mawɗo. Ko mbo ko yuɓelende walla ko honno 50 fulo? Yublende. Boy min andi fama andi sa woli ton. A wala temi nangama ko ley parce que sa woli ton andi andir yangendirta ka. Ayi non. Boy, ida nodda men gonto boy. Nodda do Ri13 angal. Angal 16 ko mbono ko Neymar ka fa angal no wala na ko mbono. Non, ko Mohamed wonde Mohamed ka ina mo min kankar mi mo ondir ka don. Ok ala problème ara vraiment. Dal ida weltana ka golleji ma ara walla mawri programme walla di courage. Ene yubelende. Mi sikki an est ce que hidandi ko exact konde Guinée mi jeya. Sibila andi exact ko on Guinée. Vraiment hakkilango e timangom mi la way andude ko on to e Guinée jeyaɗa parce que ko no waɗi wona gonga ɓe enen ɗiɗo hakkude mo wona antidirangal toon hakkude men c'est la même famille quoi wallahi azim ayi noon parce que mo andi ha kondaɗo baƴata ha tremete siti district koosi ka koosi ok no andi ɗum noon ko sabbode mi landani ɗum noon par ce que il faut que siɓɓe men ɓen kamɓe kadi ɓe wawa natugol ɓe nodda par ce que sa daari wona ɗo ɓe kundara ɓen sa daari wona ɓe laɓe ɓen ko ambulan conci ɓe watta walla ambulan ay ɗum ɗo ɓe watta mais sa daari enen kundara ko ɓuuri kon koye bidiki ɓurɗen andirede ga ayi noon a faami mais haɗa ɓuuri kon no waɗe complexe fi noddugol fi oɗo kanko woni dijejo ko watta ko moƴƴa walla fi oɗo yalti juuɗe andi ɓe haalay ɓe nanga kono mais wona ɓe nangir ɗum ɗon ɗum kamam c'est vrai andi neɗɗo hunde min hunde welendelande min ko ɓernam min dije lamdo ala goto wowlowo ɗum ɗon mbiɗon ka waɗugol ɗum ɗon
ay no mo ko andi ko min ko ngari gamma wole mi mo ko tay mo ko tagi na mi ngurdam mada ko nyande o taguma o mesure fot dal kan ngurdam mada ko no gollata voilà ay programme te kan mo wala ka dum ta mais min ko mi tori ma ko kontin vraiment programme ji maadi no yaade no haniri e no laba jama on ko andi may mum e joni ta tigi sa ndari programme no yaade no vraiment hida évoluer en cas de culture dina vraiment c'est très important wallahi billahi haray toujours da weltana landa jam merci beaucoup yo belende min kadi mi weltike moƴƴa an kadi mi hokkede tama diala nani kundara anda kadi kundara no maɗati si no maɗati si mo nani tama diala so morta makko kesso mi sikki o yalti oɗo mi hokkete oɗo so Allah jaaɓi nani merci beaucoup yo belende kundara badiar voilà haray ko noon ko o woni yo belende kundara badiar ko ɗum waɗi il faut que ko yimɓe maɓe watama toynugol ko yimɓe maɓe watama encourage gol waɗama neɗɗo jonnama doole fiya immo sina ɗum sa naati a noddi a waɗimo ko gonga sa ala ko jonnamo meeɗa mari ko natira partage namo liyem makko naata tel sarta liyem makko inna ko woni kaarijo par ce que ndaari final amen on ko feƴƴi ɗo ɓay mi invité Lamine Touré en mi invité président ɓoye dunduji buyni sukkude ko labbe mi jeeya walla télémile walla gawal walla daali ko comme genre to mi jeeya mais DJ Lam ɗo ko kundara jeeya ɗon e termese ɗon ha e koosi a faami haala la weltani ɗum ɗon fota wona la weltani kadi nenan la weltani kadi baabe ngan la weltani kadi kala hiɗuɗo nena mum e hiɗuɗo baabe mum haray si c'est bon janne an adola mi danko ma ka bobo an tawulu hande tunde sonjela wonki kimo yidi lango suda lambe mi do yidi momi suda lima gido mo nyambade ko an wonen ka wonki kimo yidi lango suda lambe mi do yidi momi suda lima gido mo nyambade ko an wonen ka wonki Come hailoji o ye modari mi taitu min numa mo jalbi min do mi sigro haray wi petit boy MC boy mali embereng kambe kadi vraiment be wadde ko foti ko laba kambe be joji do e Grand Dakar be wadde peji labadi ko non afejo do yalata andi musique mi antin am yettata o do kadi ko ligne allo assalamu alaikum allo voilà musique ko non yarda musique wata jama on kala waɗowo clip si ɗon haji image ma laaɓa moƴƴa hatta doga e télé fiyo jama fof waw dargol a faami bit tout simple ɓe jaɓata ɗum noon haɗa ƴetta kadi goɗɗo ko ligne adden allo assalamu aleykum aleykum salam no wayi innenen el toon e noddamen on to Abdourahmane Diallo Diallo depuis Gueule Tapée depuis Gueule Tapée depuis Gueule Tapée ay Gueule Tapée Parcelles walla Gueule Tapée Médina Gueule Tapée Médina yo bakke Gueule Tapée ko ɗiɗi wodi Parcelles e Médina Gueule Tapée Médina way eyyi ko no yiiɗa émission attinte 150 DJ Lam ɗo Jama TV o émission nono laba yarde yesso kadi joni ko mbe mbokkanta ɗo mon ko on woni on o kana ɗum haaji Matar Sokis Abdourahim Mamadou you belende ok ala problème ok merci beaucoup frère son sayfon ala problème hokkate non si Allah jam nani ok merci beaucoup Régie si c'est première fois internet de ngabde sifa ɗum ɗo donc voilà pourquoi min nodduma mi wurima mawɗo vraiment ɗa weltana wallahi ma yi noon ko sabu ɗum noon waɗi ha mi futtiri temmere nden grand vraiment wallahi te sa daari min grand komi ar Sénégal ko bitiki mati gollugol wallahi a faami tele nganndi ɗo hannde sa daari ɓe kundara ɓen ɗo kala mo yiɗa ko bitiki woni ala mo ala télé ko bitiki mum ka vraiment sa ndaari wona DJ Diallo walla ndaari wona DJ Belle walla ndaari wona woɓɓe goo ɓen fof ko telimile ɓe noddeɓe ɓe pita ɓe noddeɓe no wayi frère ina nange toon e nodda men on to ay pe no way no masude alhamdulillah frère
Nala. Jantum frère. Ay kura. Depuis on to terme c'est wala. Ko user VIP bon. User VIP depuis Kundara Bajarka. Timbe Madina. User VIP Timbe Madina boy. Ke wana he chanki goddo ko nyala boy. He da lubi foti ko asutin min mo min use ko non ko lumo to photo langal tondo. Te sa ndar ko jodda nga baba feb jottita baba feb. Ona wada. No wa use no projet jidi parce que ankati hida affaire musique on no affaire jidi wondira gada. Yusu. Right. Anani ko milande mako. Ya itu extrait jimani min nana ma minni. Ko honna fi musique on ko honno ko projet joni wadda préparer ko objet joni wonda. No lam préparer projet di haw la jabinde dial ko andete. Parce que en tant que Justin Madina normalement Justin Madina mi nga mako men do ajo go face à face. Car and from page kesi. Okay. Yusuf. Boy, okala mama ya boy. No kama hombo, morso hombo. Kuri mama ya boy. Ala problème tala jam ok de sala jam nan Yusuf. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Esirabe. Esirabe on jarama hare ko non ko woni Yusuf page kesi kankadi mo wad affaire de musique affaire critique de musique ko non ko be timbi Madina kambe kadi vraiment kambe non be wadi lan dole sa nani hande anniversaire je DJ Lamzo ni foko tembe Madina labe pita leluma ko kambe hebinta affaire on awa ngal do kadi hewti le 9 décembre anniversaire makko ton ko bawa pale watta bientôt do ngandi ko non affaire de yarda hare mandare moto yukendo arte ko plateau men ade décembre DJ Lamzo may nyamira nyaaja hare ko no be bisaw ben be Guinée Bissau ben atala goto yukendo ko ma Guinée Bissau première fois yagol sayfon Guinée Bissau ko yukendo nammoton première fois sayfon Guinée Bissau te sa ndaari Guinée Bissau fulbe no heewi Guinée Bissau te sa ndaari Guinée Bissau opposant nyando ko pullo mais ko non affaire de yada Guinée Bissau Gambina Maroc na kila comment dire Mali fo ko fulbo atala goto pullo Kolda pullo Ziguinchor atala goto hare ko non affaire de yada nangu telema nanga Jama TV ko fi men en fop kala woni do e wontiro to Jama TV ko fi fop wana fi min to DJ Lamzo hare kono odo kono yubelende woldiri non siddo mon a wada mo dolel sa hayta a wata mo dolel e hakkunde Jama wadi mo dolel parce que kono wadi ko ono wata mo souteni ko ono wata mo ton golmo ko ono wata immi golmo ko non hare mi arta don jette ngada goddo ko ligne allo assalamu alaikum. Waalaikum salam. Wa frère no way? Alhamdulillah. Hiday jang? Jam to nyalangal. Ça va, tena madame ba no wad préparer ni. Madame ba wad préparer. Emi to no wele no foto ko machallah merci. Merci beaucoup frère. Ina nang yoy tone no dame ngonto. Ibrahima depuis Fas. Ibrahima depuis Fas. Ouais. Konte gine woni ko mon. Woni ko men. Menen ko Sengeti ka. Sengeti dum ko parti amenton gada mayo gane mbayo ko dama e wora. Wala jete goddo ko ligne. Voilà. Allo assalamu alaikum. Waalaikum salam. Na way ça va day jang? Jantu Noël de. Jantu alhamdulillah ina nang e tourné. Wulay mat depuis Ñaartali. depuis Ñaartali. Kanu fewndi ton. Alhamdulillah jaja. Ay émission ji no weli an nani. Merci beaucoup ko on de Guinée. Pita. On de Pita. Leymiro telimile ka wala? Wow. Ko gada maya wala ko Leymiro? Leymiro. Jaka damado siddo goddo gono gaabe namo gido jama wuri kankari ko telimile kono sibbe on awatungo okay kono yida émission on kono ngon wallahi no wedi dari no foti han wallahi sim ko morto ma fala men o kama don wallahi ko no habibu fatako habibu no joni si sedata tina fatama ko yon sedu wala ko mbay mabbe soma ko keso ala problème salla jabi ama piano ma ko nga ala problème salla jabi ala me okker salla jabi merci beaucoup telimile wani be telimile be wele langoy parce que min ndara ka mam dabbe be ngu telimile nani
après non minga non minga non bela wure me ko ndira non tomas parce que ci minni ci jon to nyala mi pe jon bende be bela ngada mi anda ko honno kono madame ba prépare moja me jital ma angade kono ngare may ndaren morso tamba jala antangadi be kundara me kambe gadi ibe mari artijo himo si arte non e habi fata ko ndare tamba jala odo komo ko men quartier école donc busura e quartier école foko donc ngoto woni hare may ndare morso makko arte nga plata me at 224 ma e hor mon oyni non so yalla dan so fejjini ko odo wonta remplaçant makko parce que hadi pété ko woni ton roi de poda sa nani babarab mais vraiment konon Allah hoddiri kankani me innamo yo Allah hirno mo yafo konon affaire o yarata mais kala ko yida e hundeji do ko wakkilogol Allah walla woni odo ko yimo woni ko jango yetten godgal ko ligne allo assalamu alaikum Assalam. naway frère ça va Sabunu nay. Hiday jang samba Persi Koloban voilà non hare mo artugol ko samba Persi Koloban way artugol nodduto angon mi jonni ma prévenir nodduto wawi yewtugol parce que normalement den doit yewtugol no wori ko doit yewtugol ka ko non affaire on sa nani babarab ko dum kanko tigi mboma wenni ka o do mo wa mbara platugol mo parce que hari petim ko no en forme no en talent mais non sikse gongon ko ida kon si ade tu yawi moƴƴa kala neddo bayre si yawi tu moƴƴa ko ma wada neru khus ha hewtata don ko non haray mi anitina kadi jamma haray say be kundara be sorti de termeson fi super coupon hari ko fi terenji ko porlenji terenji woni ni paquet ndi anda noirde ko dum wadi haray jodde ngata goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo Allô, no way frère, ça va? Ça va. Hiday jang? Samba, no way, hiday jang? Allô? Samba ko tele wondari sa wole made o kupa. Voilà, régie aray. Ko non affaire yarda ko tele wonda entre minga ma face à face dum non hay fuy mais ko tele wonda sa nodda wada correct anda ko tele wonda anda go parce que on est des millions de personnes gonko ende ko gonga ko adamo woli kon hino darde hare ko non affaire yarda hare ko problème bi tenenji mais bientôt be nodda jamon kadi fi super ko ponkum soti tan termeton haday yo jamon habbo ko dum lamin touré woli e prési boy kadi ko dum be woli be landije lamzo haray dum don tourna don ko fi men enen fo yadde ga goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo no ay fere assalamu alaikum do ngi jam jantu alhamdulillah ko no ni welde ça va nani na menen do e kilim no bubi job o ngandi kali kongo taw ha wala ta frère ko DJ Billy boy ko no ni welde ça va frère nani ay non tina meden jodi do meden dara émission ji di wallahi DJ Billy waaw ko no yida émission on e kadi e ko artude kadi hakkunde cemme no émission sina ko e mburtu beydugol tun darugol mo surtout jama wonbe darde be be fo be burta connectade ka jama TV parce que de ngande enen fo ko mi wolta kande émission kon jama TV ko télé mo andin tinda ande ko fi communauté guinéen mo wadira wallahi ara non ankadi da burta encourager de parce que de ngandi golle den ko non wallahi golle de yomba ara kadi non yo jama on andu tous les dimanches de wondi to e Alizé club ara yo fo préparer no haray Alizé club yida tous les dimanches haray de wondi to e Alizé en face pour 4e ka walla gondo en face police 4e donc ara kala kadi mo anda police 4e no ay nodde o numéro wondo dogude ka émission ma do ta mo andinde ko honto haray haray me de weltani ma photo voilà mais de weltani kadi grand wuri réalisateur jo jano ande si ayi Guinée jono mantoro télé kankadi ko top do voilà DJ Billy haray merci beaucoup kono affaire o yada grand wuri Guinée jo wanta mantano gol modo télé sa ndari Jama TV ande ko Guinée jo jeyi parce que ko fejjete kon Conakry ko fejjete kon Pita Labe fo fejjay do fami ka haray ko no woniri tous les dimanches iden tonge ex Alizé club en fait pour 4e no woniri no rek so woni afala andugol compte affaire woni wayno dugol ko numéro téléphone
Jama TV wala nodda numéro DJ Lamzo 70 324 51 12 haray ko non wondiri kankadi ko DJ Belly kankadi ko mari émission waltata men kanko non ko waltata kono waltata men da ko no woni dun hay dal kala ko wadi o dali kanko waccata ha walta quoi kono affaire o yaara haray ko non kanko ko waltata kono affaire o yaara émission waltata kono mi tanna don kadi haso baby makko min kam tanna don Fatima Grand Yoff kono affaire yaara jetta ngada goddo ko ligne dernier auditeur allo dernier auditeur allo no way ça va ida jang haray ko non affaire o yarata haray mi innon mi jonno rendez-vous tous les dimanches ko non affaire yarata haray kala yinodo ko weladi dum meden tori mo yafuye kala yido kala no welni ko weli dum ko émission on haray ko non men faalira parce que wo neddo ko wonda ko hakkundejo ma ko wonda ko hakkundejo haray ko non affaire yarata haray min non kadi Allah jabe wadnan publicité tous les dimanches on kadi yon kadi boaton no yarata non haray mandare Marama Timbi e Paulis haray bye bye merci ciao me weltike foto na seda may Yeah, that's right. You know what the Bible Allah nyade, kono Allah mo Allah nyalade.